Bishop Kirabo yahaye okushaba oku obu yaba natundisa konfirmansi y'abaana 825 ahari St Andrea Kahwa Catholic Parish omuri Kakumiro. Yayoreka okukwatwaho ahabwa obusinzi obuteekire mushekye omu maka. Mukwate munyweho inywena kintu ky'ekikompe eky'esagama yange bangambire waragi hateeka kehamu mu Kakumiro. Abasajja waragi ne banywa muli baana balungi tekakulize abakwaya bakagulize tibangambire manana. So development omulimo Mukama natukonyera tubaye tulengera abantu kubegesa ekigambo ki. So namba gene yongera nikyoleka okugarukamu kwa abantu amakuru amalungi agakurangira. Bishop Kirabo hona yashaba abanyayuganda okurinda obusinge omu karoora karikwija n'okwehara emichenjano. elections okugonza obusinge tuleke kubazangana kubi, tuleke kurwana, tuleke kukoraki, leka tuhure abebembezi baitu bari kugamba yitwe tuchwemu ohabwe turakoma. Haliyo kali iwe na nyowe rengesaniza kurora ngo ubwire buno tuburabiremu tuyino businge amoti amwe victim omubwire nkabunu kabaninduka Kampala naye kakibogawo nasanga abasigazi bateke road block batere ibale motoka yange lyarabamu lyagwenyuma yange riti. Meseji yahikwamu abakristo nyamwingi n'abebembezi ba gavumenti. Omuganda pastor w'ekanisa y'abarokore okuruga mukono yashaba abikiriza obutosho kuba abacurezi omu maisho ga Mukama. Yaba naburira aha kanisa ya Holy Spirit Fire Church aho mu Rurembo Mbarara. Christmas kitegeeza mwana kuzaalibwa mulokozi kujja mu nsi ereme kutujjamu ate Katonda esanange tusembeza ngetuteeka wali Katonda ebikolwa byaffe eneeyisa yaffe era mpa abantu bonna bonna byoba ofunye gumiikiriza n'ebyo. Christmas kyajja endala tonobaalwa Christmas olwokubanga tebakuwadde kino tosuula bwesigwa lwa Christmas. Yashaba abantu kuba begendesereza ombwire bw'akaruuru. Obubaka bwenjagala okuwa nga tugenda okuyingira mu mwaka ogulimu n'okulonda tulonde n'amagezi tulondese amagezi tulabe nga eggwanga tetuligezesa twagala gezesa londa omuntu nga tagenda kugezesa. Wire tumwine orwebembere kanisa egi yashaba entaama ze okwehara okushohoza sente nyingi omu bwire bw'ekiro kikuru agumize ngu nikiba okushohoza sente mukono gumwe nyensi okatandika kureera engaro. Tuli omu Christmas nimanya n'obwire bwa excitement niyo nsonga abantu nibakira kugirangwa obwire obwo omwaka gwanikuwa abantu nibafa muno nga bamwe bateekateeka ngu ni daimoni nga ti daimoni okufa kw'omwaka abantu bani bahendera omwaka nikukira kuleetwa obundi excitement n'obwire abantu nibacambuka oshanga bavuga emotoka kandi basinzire. Wire tumwine enshonga y'okurwanisa obworo omu maka nayo tiyagigurusya amaisho. Gashakwa Thomas tumwebaze na Ali Waswa.